other campaigns that Dr. Apollo Karanzi ow'ekitongole kya Reproductive Health and Maternal Child Care nagira ngo hagati y'abakazi 30 kuhika 60 abari hagati y'emyaka 25 kuhika 49 nibo bari kuza kwechebeza buri kwezi kandi muri yabo hagati y'omwe kuhika 40 nibo bari kushangwa bine Ekookoro omu district ya Kagadi na Kakumiro. Era singa abamu basindikibwa ku Regional Referral Hospital Hoima naye ngo mulimo okoleddwa abamidwives mulungi URDT ekoze bulungi kati n'abala bavuddeyo nga abakulembeze b'ebyobulamu DHO ate n'abakulembeze ab'ebitundu kati nga RDC mu programu enabaddemu so kiyambako nnyo okwongera okukwatira wamu amaanyi kulaba nga ensonga ya Ekookoro ono akendeera. Obuhereza buno na muno tukutajetinga abakyala abanyakwina akawuka ko munywerero akwa tukimanyire ngo akawuka ko munywerero kalibimo habike hyaho abutafali bomubiri obukurwanisa endwaire omu mukyaro. Dr. Mwalimu Musheshe ori Vice Chancellor wa African Rural Development kandi mukuru w'ekitongole ekikwire huriro kurwanisa Ekookoro yahamwa gwa nyinenda omu district ya Kagadi na Kakumiro nagira ngo ina masiko ngo Ekookoro neija kuhwa omwihanga nko kupoliyo yabire. So I'm still very confident that working together and with all the support, government, international people, we can eradicate female cervical cancer. Abakyara baitu tugende tukebeze oburwaire buno obwa kansa gwomuno gwa nyinenda etaka kukwasire abukwa bwe kukwata kandi oso abutafuna obuyambi emazire kusasana omubiri gwona kandi nabame baitu ninsaba mutuhagire mutuhereze transport n'obusagiki kulona nti abakyara baitu bagire kebeza kandi bafunira obuyambi obukwetagisa. Lasenorin Kansime project manager wa cervical cancer screening and management omu district ya Kagadi na Kakumiro nagira ngo bine ntekateka yo kucebera abakazi barakuhika 55 kandi abarashangwe bine Ekookoro nibaza kujanjabwa. Ekigenero cha project eno kuli kurora mbu abasavo twabatendeka babano bukugu okukebera Ekookoro munwa gwa nyinenda omu bakazi. Yahuriye kurwanisa Ekookoro hamuno gwa nyinenda eyebembirwe ekitongole kya Uganda Rural Development and Training Program n'obushagiki okuruga omu Female Cancer Foundation na Ministry y'Ebyamagara kandi hati yahurreji eriyo mu marwaro 10 agariyo mu district 2 Kagadi na Kakumiro gashakwa Somas Tomwebaza.